Horas, selamat pagi Bapak nang nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hitariga pansiganu pari batta bani panorang sogot nerion. Pasada ita uhurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani panorang sogoton gok ibagas malas nyuruhanami. Bohi puho ibagas na horas mar malas nyuhur janah dirgas haganupan in pitahalani pangidobimu huban nami saganjang borunginin nadok menjagai rosi pabasahkon hanami beras subani panurang sogoton Bapa persahapkon ham hanai marhite hatamu asi ibagas saganjang neron tetap mah hatamu in nagabisuluh bani parkuluhan nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami celang rapakon tonggo nami. Amin. Bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang sogot nerion nabu isisehanami marhitehun ni channel YouTube on rigapan sigano paribata sadarion Kamis tanggal 10 Juni tahun 2022 aima tersurat bani buku Hagai bindu 2 ayat 8 nama katahon sonon ahudo simada pirak anja ahudo simada omas nini Zahoba Zeba ahado latar belakang ni ase sonon hatani nebata hubani bangsa Israel bani penorang zaman ni Nabi Hagai bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus bani penorang ijia adongdo parutolon ni bangsa ai ilobe-lobe ni nebata antara parlobe pajongjongkon rumah ni nebata atau pajongjongkon rumah ni sendiri. Napaduahon dekosi ipajongjong rumah ni nebata ididah bangsa aima use bahasa ahana ni horjahon ni sidea ahana dop ibahen sidea langsongon megah ni rumah ni nebata na ongga ipajongjong Raja Salomo. Na totu bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus gatido humajupah parutulon na sisonon ibagas pargoluhan tasigano pari. Parlobe duhita padiarhon rumah ta sendiri atap parlobe duhita memikirhon ahana perlu i rumah ni nebata. Tuatu on tantangan iman batta haganupan selaku halak na porsaya terlebih maai anggo ibagas nah hurang kita secara ekonomi totu on gabe parutulon na bagal do bata tapi ipasingat hata ni nebatahu bata bahasa nebatado simada pirak anjaha nebatado simada omas artini ai bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ibagas parguluhan ta sigano pari sangga ipalobe hita ahana perlu bani nebata ijai manebata tondok jana marosu mangidah horjata halaniai natang perlu si horjahonon ta ibagas parguluhan ta sigano ari aima na parlobe ase tetap mahita pokut marhorja porini pe secara ekonomi pangidahta aha atape buah nani horjahonta lape sukup songon nani arab konta tapi anggo tetap do pokut hita marhorja i sarihon nebata jana ipasirsir nebatado na perlu bata na paduahon meningon barani do hita ibagas sapor sayaon pasobihkon pasisihkon jana manggalangkon buah ni halo jaunta aima paso-paso ni nebata nadop ijalo hita marhitehon ni hadogasta atape halo jaunta sigano pari halaniaha ijin barani hita pasobihkon paso-paso ni nebata agepe marhitehon ni hadogas marhitehon ni halo jaunta do tapi halani humbani nebatado ijalo hita ai jana igalangkon hita homa use hubani nebata
nebatado tene napasirsirhon aha na perlu bata. Ay maase marhitihon ni hata ni bata hubata bani panorang sogoton. Anggo adong bata o mas sonay age pirak ulang mabiyar hita lahu mangondoskon o mas pakon pirata gabe galangan hurumah ni nay bata. Ay marhitihon ni aido ibuka nay bata labah ni pasu-pasu ni hubata. Jana anggo langdong bata o mas pakon pirak totu malas tumangdo uhur ni nay bata. Anggo yondoskon hita ibagas malas nihur hurumah ni nay bata aha nadong bata. Anggo galangan galuh mana adong ay malas ni uhur ni nay bata manjalon ay. Atap galangan ahape na boy ibahin hita lang maningon sa harga ni omas pakon pirak. Anggo ibagas malas nihur jana ibagas motivasi halani harga nando bata rumah ni bata marimbang rumah ta sendiri ijaima lang pitah perguluhanta na ipaso-paso ni bata tapi isukup kondo homa pakon aha na perlu ibagas rumah ta halaniaha sahali nari halani nay batado simada omas pakon perak halani ay tengerma uhurta anggo nay batado tongon simada omas pakon pirak totu anggo roh kita hubani nay bata ibagas turuh niuhur anggo marondos kita hubani nay bata ibagas hidup niuhur ibagas holong niuhur dopak nay bata totu domma ibotoh nay bata aha na iha porluhon hita ibagas pargoluhanta ase pindo hita ma humbani nay bata ase si bere-bere ni nay bata ay mahuma bahenonta nagabe galanganta hurumah ni nay bata ase gorani nay bata pe lambin marmulia lambin marsangap jana lambin pasing ibagas pargoluhanta. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongon bapa. Asilambin mangidah bahasa prioritas na parlobe na maningon si pikir honon nami ay masonaha ase hamulionmu hasangaponmu janah goranmu tongtong nalambin talar ibagas rumahmu nama pasingin halanay bapa ajari ham hanami torang hampur apa pikiran nami asi ibagas bulus nihur apa ibagas malas nihur hanami huma mamikirhon aha na perlu ibagas rumahmu jana ibagas malas nihur huma hanami laho manggalangkon buah ni malas nihur pasu-pasu nado ijalo hanami humbamu nagabe galangan malas nihur nami bani rumahmu nama pasingin alane Tuhan ibagas sa ganjang niyaron ondos mahanamin haganupan hubagas tanganmu janah hamma tongtong na mamasumasu parguluhan nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami celam rapakon tonggo namion. Amin. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan ne batata hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni ne bata bapa apa parsoran ni tondo na pasing man nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabat taganupan bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon ibagas parhorjaan ta sa ganjang nerion lambin buhi hita mangahap bahasa ahape nanirap konta ibagas pargoluhan taon termasuk maay agi malas ni hurta haganupan ay buhi jupah kita jana dapat kita pitah sangga na tetap kita marpangarapan apa marpangindoan bani naibata andohar ma. Shalom.